Jak za radioteleviziju Vojvodini potolkovala načelnica oddielu veterinarske inspekcije Zahodnobačkого okruhu Daniela Kozomora, avijarna influenca, odnosno ptiča gripa, še nje prenoši z ptici na človeka, ali še može prenijeti na domašnju živinu i tak spričiniti veliku ekonomsku škodu. Uprava za veterinu definovala, že opasne oberace područja še presera na teritoriji čija povrchnost najmenji 3 km u poluprečniku, a zagrožene područje najmenji 10 km u poluprečniku od žirjačiska, odnosno mesta gdje prenajdzeni ptici. Pomiroh, jak i predpisani pre prisustvo ptičej gripi u tej časti Vojvodini, obovjazne zaveranje domašnjih živini i pticov do objektoh u gazdovstve, zabranjene otrimovanje sajmoh živinarstva i ukrasnih pticoh i predavanje vajcoh i živinskoho mesa. Veterinarovi ljebo veterinarskomu inspektorovi treba prijaviti každe zahinuce dzivih pticoh na prirodnih bivaljnikoh i na vodi. Keď dahto doma obači, že mu živina hora, ljebo še sluči, že mu vekše číslo zahinulo, tiž treba, že bi prijavil veterinarovi ljebo veterinarskomu inspektorovi. Do zagroženih područjoh okrem mestov Hukulske opštini spadaju išće i Verbas i Kocur.